Ima da čekiće, ili? Da? Ne sad trapezino testa što A što tražite? Kosti. Kosti? Joj, kako to vir lijepo. Viš kako ona zna. Samo ti gledaj. Ja znam. A znaš, samo gledaj kako. Ja znam kako se To nemoj... Ovdje je baza, ovdje se skupljamo, ako nešto nađete, donesete ovdje, dobro? Ako nešto nađete... Kuda oni? A što tražite vi? Dijamante! Zlato? Da tražite zlato, možda srebro, kosti? Ne, neke školjkice pogotovo. Je li ko našao išta još? Ja sam našao već jednom kućicu. Ozbiljno? Da. Joj. Aha. To ti pomaga da vidiš malo bolje, jel tako? Što imaš ti to u ruci? Imaš? Sad pokaži mi kako se to radi s time. Ja sam mu posudim povećalo. A povećalo li je to? Aha. Mislim da to je pravi. A naše posile. Pazi, nemoj Nenci. Možda ovaj ti niže tako isto, onda da ne staviš prašinu. Dole. Tu nije dobro, tu imam previše zrana. Čega ima previše? Zemlju. Aha, može tamo gore. Gore. Tako, vidi tu nas. Kako se zove ova biljka koja je na stijeni? Aha, i što nam ona govori? Tu malo više, tu je gore. Kao ovdje. Kako se zove? On? Koja je biljka ovdje? Mahovina. A, mahovina. Znamo to je neki. Aha, ništa. Stariji su prošli negdje, idemo ih naći. Po ovoj stazi ćemo možda njih uloviti negdje, pogledati, pitati da li su što našli. Evo, našli smo stariji. Jesi što našli ovdje? Novac. Filip ga je našao. A,
Od koje godine je to? 1909. Evo tu je datum. Joj, Bravo, Pićo! bravo. Evo tu je neki pužić unutra okamenjen. I tu je isto. Ništa. Da je jedan čovjek sa slavio 10 dinara, da će tu izvaditi prvu kostel i ovdje. E, ovdje je baš broj 10! Tu je bio baš zavaljenje u noći. Kamen, mreža, Tri školjke ste našli? Ovo, tu, aha. I tako. Ovo. Bravo. A vi ste našli tri školjke? Ja sam isto par. Isto 3. Gdje su školjke? Tu. Gdje? Aha. U meni. A to tak smrti kad ti mislim da ćemo. A jesi što našao gore? Ne, Ništa. nažalost. Nažalost, samo dalje, tako. Možda ćeš naći. Jedno što su ovdje su... Stijene snimamo. Ispred ceste od muzeja. I tu su naša dječica. Kad ga bolje vidiš, ja? Mi moramo baš... Sada malo pospili, tako da... Tako, molim. Nemojte neku čašu vode Znači kad imamo svježi kamen, jel, ako ga operemo, onda je to super, jel? nemojte Evo mene... Kala, bravo. Teta, daj mi... Jakove, sad tu pazi da... Ide Klara. Ljubavi, ajde Daj, pokažite pa gledaj. aj pokažite mi što može, kako ste to radili. Daj, Što ste našli? Ajde pokažite teti, što ste daj, našli? pokažite mi. Ajde, Ja sam našla ajde Roko gledaj. Dvije školjke. Joj, super, pa Super. kako si ih našli? Aha. Joj meni. Tako, da, to je pravo istraživački. Ajde Roko još, ajde Roko još. Joj meni. Aha. To je stvarno kost. Dvije, Stvarno ajde, kost. daj da vidimo, ajde još malo, Veće. ajde. Ajde još malo. Stvarno kost. Ja nisam... Joj meni. Ne mogu vjerovati. Stvarno je kost. Stvarno Od kost. čega kost? Da, ajde sad se ovim pa ju čupaj van, ajde, probaj. Mama. Ajde. Da vidimo. Skroz, to može da je ruka ili neka noga. Bravo, Prava prasata kost. Ja ne mogu vjerovati. Aha. Gle ovo, sve ide. A što ste to našli? Ništa još. Mrvice samo. Malo mrvice. Ako hoćeš... samo. Aj ovo je. Ali ako hoćeš više, možeš tako raditi. Kako? Aha. A od čega su te mrvice? Možda od kosti? Ili od čega? Od kamine. Od kamina, aha. Što ćeš mami dati? Nosi A što je naše? pravo srce. Joj, kako je naše to lijepo. Aha. Super. Evo da vidiš ove pogledaj, viš ove srebrne unutra, jel da? Teta, idem ja to samo odnesti. To je vaše?